السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twebaza owekitiibwa Allah ekyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasana ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa yasaruna era nga tuli ku lesson ya 22. Tuli ku page eyameka page tuli kuyakomeka ana musatu ndowooza okay, page yana musatu naam. Akati twakomye wano ndowooza sekyo gamba nti jalla la ebelela so sirra oba la nedda la mga ulya ero jalla dhanna twagamba kunun tusoka kuuna toja tulangene bojatura tugamba nti dhanna okitegedde dhanna then nodayo wano alla ino aini ibiri aini so si hamza oba alif gamba nti aini munda mudokoli gamba nti alla anna sabba yanna walla hatha ino thawe hatha arra so si alla ni arra amma mimo wuna ngo wuna kununi amma afu ifa ussa u ussa ummi yammu yatta watta thumma lumma musfa insadi musfa salli nabbi mahi wegeneze ku hawe mahi so si mahi ne mahi gumiza mahi manna nuni ku ouna manna mutta hujja tegedde nani yafe yokune gamba nti haqqi rabbi jazzi juzza turra tizzu hidhu hadhi saddi naam tusembe yeno siddu kidhu dhali dhu kidhu kudhi sosi kudh toluma sakobu salu lemi kulimi so kumanyo ngatokaze chi ngatolumye gamantin kudhi kulli yummi yamma affa illa bashi وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.